Se kuri kuvuga uhuma bite irimo amakuru ni meza irimo meze neza eh sicyo nari nguhamagariye nguki uzi ikintu nari nguhamagariye ni igiki nshaka kubwira ko ngukunda nanjye What's up everyone, it's your boy Faster P back with another video. Guys, arashize igihe kinini tutaganira. Oh my god. Ariko ubu none tukagurutse nakandi ka video keza gatwika going to make a prank. Tugiye guhamagara abakobwa barenga 5 mbabwira ko mbakunda. Hanyuma turebe ese ndirabyakira neza ndurandinda bayadanje. Ewa numva ntugotwe kabisa n'utuntu dushimishije. Guys, niba utarakora subscribe ngo kuri Faster P Vlogs waracitswe kabisa. Kanda aho ngaho ku ijambo subscribe imbere Faster P Vlogs ubundi tujya twijyana na video so taha konyo nzajya dupostinga uzajya utibona mu wa mbere. Guys, reka tutangira n'umuntu wa mbere. Arayifata Berekes. Iciyem. Alo? Bites. Alo? Se kuri kuvuga uhuma bite irimo amakuru ni meza irimo meze neza irimo yewe uri hese aho irimo nyine aho nayishyirishijemo inki iyo ngiyo Jesus. umva mama amafaranga umva se ngubaze asumeze ute mwana meze neza sana kwiko imana ningukumbuye cyandasha nkumbuye ute sana kwenda gukumbere rega mwana ndagukunda ni nabyo nangwamagaye ngo nkubwire nangwamagaye nkubwire ko ngukunda inchiki imana wamwe izanga sugomba wese ko nawenzaga we oya ndi muzima mwaga mwe ndi muzima urakoze ndeuza kuvugisha nawe sibyo nta kibazo meze neza meze neza nari saze kumvugisha please sibyo sawa guys yorandanyije wallahi reka dute dukomeza n'uwa kabiri. Guys, reka dukomeze n'uwa kabiri. Kwa mbere ikibazo uwa mbere arandangije wallahi, reka duhamagare uwa kabiri twumve niba arayifata. Twagiye harimo 5 mu hagati uramuzi iciyemo. Allô? Allô? Oui. Vitesse. Et bizarre. Mais c'est bon. Oui, je suis bon, je suis bien. Non, je ne suis bien. Je ne suis pas bien. Ako mbere mbwira. Uri hese? Wengeze mu rugo. Uvuye he? Uvuye he? Mvuye ku ishuri, we ni he handi ndaba mvuye? Bivuze ngo izo swingi zose nizo ku ishuri. Ubwo se tutizi. Cyangwa watsinze? Sindiki. Sindikira mwiriwe. Watsinze, pana wasinze akoko. Nasinze. Ta na sa. Wizibekane? Natsinze. Yego. Gutsinda ni ibiki? Gutsinda? You scored too much marks. Too much marks. Too much marks iki? Okay, tubwire rwose. Nakubazaga. Kucyumva wankumva?
oya ntabwo nabishakaga. Umeze ute? byari bigenze bityo. Byari byikoze. Toka. Wankubye ubishaka ndabizi. Ya ntabwo nabishakaga. Umeze ute se? Umeze neza? Ako c'est ça. Mais c'est bon. Si ikintu nari nguhamagariye. Si ikintu nari nguhamagariye. Ngiki? Uzi ikintu nari nguhamagariye? Ni igiki? Nshaka kubwira ko ngukunda. Nanjye. Nanjye ndagukunda. Sure. Yego. Merci. Ngiki? Merci. Reko? Hanyuma se? Noneho dore vyundagazwa. Iki? Ndi kureba iwacu. Ndi kureba akavyu gahari. Inshike mama. Arya mutiye he? Wamareze ubura aho ngaho utazi ahantu dutuye. Uri kureba oderi ya Oseya? Ndi kureba iwanyu. Oderi yo mu rugo? Oderi yo mu rugo? Yego. Mu bishanga. Sawa amaze ugira umugoroba mwiza. Sera. Sawa merci. Aranyemeje online. Reka duhamagare undi wa gatatu. Reka duhamagare undi wa gatatu. Mu hagati harimo 688. Yaracamo cyane ntabwo icamo. Network. Kamupe nongere rimwe. Yariciyemo we. Aha. Katitaba se kandi. Nyampaye nka. Manu siko naringiye kuguhamagara. Yego. Biteze? Sawa. Meze bo? Nari. Meze neza se? Iki? Iminsi myinshi. Myinshi nyine. Ko naguherutse se? Ngo kutamvugisha se ngo nguri imideni. Oya ntabwo icyo ushatse gusobanura nese ko nguhamagara urampamagaye. Iki? Ko nguhamagaye urampamagaye. Abyo nsumyemo nanjye ko nenda kuguhamagara. Umeze ute se? Umeze ute? Meze neza. Umeze bo? Ibinzagaraza meze neza. Sicyo nari nguhamagariye. Nanjye kuvuga ko ngukunda mwana. Wamaze. Ni inzara nimba udashonje ubwo ni umunaniro. Kubera iki se? Wowe se ugira urukundo. Ntabwo byakubaho. Bibaho maze nese si ibintu biza mu muntu. Nawe byakujeho. Kandi binzamo mbona ko ari we ngomba gukunda. Urumva umeze neza. Uteze? Sawa nta ibifu yagenda. Sawa maze ugira umugoroba mwiza. Ugira umugoroba mwiza. Nawe. Merci. Ufashwe n'izahe we? Oya nazo. Ibintu ntabwo ari amahoro. Kubera iki se? Ntabyo. Uri mu rugo? Ndi mu rugo nyine. Nkanyure? Ntabwo urasubira Dubai se ahubwo. Wapi? Niho ndi? Nandi. Sawa ibyo warigiye kumpamagara zo kumbwira kuri WhatsApp sibyo? Nari ndakuvugira.
urakoze. Oh my god. Arandangije, reka duhamagara undi twihutishije twumve nawe ibyo atubwira. Abaye wa kangahe? Uwa kane. Katwumve twihutishije iciyemo. Yampaye Alo? Nyiriwe. Nyiriwe. Amakuru se? Sawa. Kuri kuvuga utuje? Ndabi cyane. Ni Fast Up Vlogs muri kuvugana? Ego. Bikwaye. Umeze neza? Meze wose. Nanjye meze. How was your day? How was your day? Was okay. Was okay. Was good. Umeze neza ariko? Ameze bon. Ko nta video yameretse kubona, ntabwo ugipostinga. Ako sawa ubwo vipi ko daruka kundayikinga bite? Ntabwo mperuka kuyibona, none ko na notification mbona. Ndabizi ubwo niba utari following ndabizi. Akaba yibona ukuntu maze igihe ndi mu kazi tonto. Following ndagufollowing urabizi. Maze igihe ndi mu kazi rero akaba barabibonye. Ntwe mama. Ubwo buri gihe ukora clear utarebye ngo ni ibiki. Ibonye notification. Oya ndabizi ko ari byiza, ahubwo ndaza kujya kureba mu kanya. Nake. Mu Rwanda kuva ryari? Yego kwashitse ubizi se ubundi. Ntabwo nari mbizi maze. Sikino nguhamagariye. Urakizi ubwo none kwigwa ngikubwira. Oya ntacyo nzi. Nashaka kubwira ko ngukunda. Nuko urakoze. Mwana nukuri maze. Nuko urakoze maze. Ese kubyikiriza useka. Oya, ese urumva bidashimishije, urumva ari ibyo kubabara. Nshike mama. Arabyishimiye? Cyatari. Sawa gira umugoroba mwiza. Urakoze cyane. Nawe. Reka dukomeze n'undi umwe wa kangahe wa gatanu no kangahe. Oh my god. Okay, reka duhamagare uyu nguyu. Guys, reka duhamagare undi umwe. Ndacamase kandi. Aha. Ngana tandatu. Allo? Oui. Biteze. Yezi, ndeba nawe. Umeze neza? Wiri uteze? Ndeba neza. Urebe ko hari agasaku? Urebe ko hari agasaku? Ndi mu mujyi. Uri mu mujyi? Ese kuri kuvuga witonze cyane? Ndi mu mujyi man. Ndi busy cyane? Ndi busy ukuntu somehow. Ndetse nkubwira icyo nari nguhamagariye. Imbwira nta kibazo. Ngiye kubwira ko ngukunda. Urankunda ndi kumwe n'umugore wawe. Umugore wanjye wese kandi. Ufite bangahe? Nako nagwaye bangahe? Yambo. Komeza ubundi ubwo uramparaye. Ndumva wabishegeye. Nabishegeye. Umva ndakubisha ngeze mu rugo mana. Sawa gira umugoroba mwiza. Ewe. Oh my god. Akarambeshye waraye arambeshye. Ese ari kumwe n'umugore wanjye.
mbese ko batanaziranye. Oh my god, hasigaye undi umwe tugahita dusoza. Oh my god, reka duhamagare undi umwe. Okay, twagiye. 07807 sindi kuzibabwira. Oh my god. Okay, nizo. Aha, nibyo. Hello? Bites. Basangiye neze. Ni sawa makuru? Ne. Shaye iminsi myinshi. Iminsi myinshi no kuredero kana niviriye kureba umupira byancana. Nshiki mama sundi wagezeyo ko nta kintu wambwiye. Ya, nakwandikiye. Yarakwandikiye ndetse. Ako mwanyweye bye. Naje kugerayo. Harya hari sa komana shamana ndavyibuka mana iri joro. Umva ririya joro ryari tafu. Meze se mwana ko ngukumbuye. Sawaje tukandeba iwacu mukobwa. Harya ni he? Harya ni he? Igikondo. Oh my god. Undi guhamagara nkageza igikondo. Rwamagara ukageza igikondo kimwe ko nanjye njya ndandika nkageza Dubai. Oh my god, ntabwo nzi ko ibyo bintu bishoboka pe. Siko telefone zacu zikaze, umesite se mwana. Umva ngwino tuze ntumbuye no kwifotoza muri iyo phone yawe nziza. Ndahida. Uzu dufoto ukahita utumpereza tu. Kuri ya drop, kuri WhatsApp, kuri Bluetooth. Aha nariho hose kuri Zenda. Pfa kuba agenda. Hanyuma guys, reka dushiremo gatoya agatangazo ko kwamamaza, ntago tubatindira. Turahita dukomeza na video yacu. Mwabonye ko iryoshye cyane. Guys, tuba dufite amatelefone meza, ama 7 Plus, ama iPhone 11, za A20, A30, A52 zose amasomo usanga yari yose, telefone yari yose wakwifuza, ama Sony, buno buto yabo telefone buri munsi y'ijana muri za 60 gutya 70, hakaza nubona bwo n'ubusoni, izini za gatanu telefone zose mukunda. Tuba dufite amatelefone menshi kandi meza, amatelefone ari ku biciro byiza kubera ko tuba twibereye ku isoko mpuzamahanga rya Dubai, twigirayo nta muntu dutuma ntaki. Oya, tuba tugomba kubahera ku biciro byiza bya Dubai. Ikintu wongeraho ni kimwe cyonyine n'amafaranga ya shipping, mwe tukabahera ku biciro bya Dubai. Guys, ushaka gushopinga Dubai ikintu cyari cyo cyose kitari cy'amatelefone, icyari cyo cyose wumva ushaka, wumva wakwifuza, tukiguhera ibiciro byiza kubera ko natwe tuba twibereye ku isoko mpuzamahanga. Guys, nimero ushobora kunyandikira kuri WhatsApp iraho ngaho muri description. Ijya muri description urabonamo nimero yanjye, kora ngaho kuri iyo title y'iyi video urahita ubona description amagambo, ubundi uhita ufatamo nimero yanjye nyandikire kuri WhatsApp ugira icyo wantuma. Nta kibazo, tubahera ibiciro byiza kandi tubibagezaho. Hari n'ibyo mwishyurire ari uko tubibagejejeho, ukishyura cash on delivery. Murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Reka tukomeze na video yacu. Sasa ntabwo wamagana nshaka kukubwira we. Ni ukuri ko nanjye kukubwira ko ngukunda. Kumbwira ngo sasa nkajya ni ikintu kindi kikaze ugiye kumbwira. Urankumbuye? Ndashaka kubwira ko ngukunda. Gahira ngo washaka kuvuga ko nkunda. Ni ukuri ko ndashaka kubwira ko ngukunda. Ntabwo uzi ukuntu ayo magambo aje mu gihe cya nyacyo. Nifitiye ibintu by'istress, ngabibaza umuntu akubwiye ngo aragukunda, guhamagaye gusa mugihe bikana ko ati nashaka kuvuga ko ukunda, umva umeze. Nshike mama. Urakoze cyane pe. Mbese biragenda? Sawa, maze ugira umugoroba mwiza. Yego ko. Ahandi byagendaga ntaribi. Zasubira hanze byari? Muri ino minsi mwana nzakubwira, ntabwo nagenda tutabonanye. Umva uzambaye nsubonane kuko ndimo inkoko. Inkoko? Inkoko gusa?
ivanze nzi n'iki ko wakineye kandi ntabwo nzaguhereza imwe yo mu ifuru yo mu ifuru imeze neza n'ubu uramutse umbwiye nahita tukayirya ivanze n'iki hari sarisha iki oya nta kintu twayivanze nacyo tuzarya inkoko n'ifiriti gusa inkoko n'agachips inkoko n'agachips ubwo nuvuga ngo ni chicken na chips chicken na chips siko bijyanye we ni nka copy paste nukuri nta kibazo igihe uzabishakira uzampamagare igihe uzabishakira uzambwire nta kibazo sibyo oya ahubwo wowe umunsi twahuye wowe nujya kugenda wambwiye ngo ntabwo wageze utabonanye uzamenye ko tujya kubonana ni chicken na chips nta kibazo sawa maze ugire umugoroba mwiza sawa ugire umugoroba mwiza sawa urakoze cyane imana ikurinde yego urakoze wow guys abo bari abakobwa nari mpamagaye muri umugoroba ngo batuganirize Justin anabwira ko mbakunda umwana ikibazo ninza kubabwira ko yari prank bari bunyice cyane baza kureba ino video gusa guys ndabakunda muri abantu banjye umuntu wese utarakoze subscribe kuri Fast Happy Vlogs icyo gihe ukore subscribe hanyuma izindi video zose kuburyo nzajya nyipostinga iti kugera ijya akoso ubona ibintu bya danger bigoye aho ngaho imbere ya Fast Happy Vlogs ukora kuri yo subscribe ikava kuri subscribe ikava kuri subscribed nibyo ngibyo ugakora no kuri like ubundi ugahita inshuti zawe hanyuma jya muri comment utubwire iyindi prank wumva wifuza ko twazakoraho murakoze mukomeze kugira ibihe byiza yari umuhungu wanyu Fast Happy ciao.